Ya o kap Dios wat kulale yibane mas aniles Absalom by Radio Maya. Ayet junto lanti Chochi hinkul es kono Absalom. Tolche ma que ya hay belans canis Dios o cual ayesh. Yutol ako obligación yet un tiempo al ti ayon chekbe Dios on di tolchi halkan el canis Dios ashkawal yaihi yulchan Biblia ti. Asha ayat tolchach Absal visin wat kapasokcha saya Biblia kas chelon wetok yet wat o kapchun nacha elo tset chalchan Biblia. Kas am chikocha kunok sa common kuibe chi hay ayon. Ila bia yulchan Biblia ti chi ilcha hunk ane trompeta. Achusta kachwana set wal ayo kipo kakulsin tuton achuchal kukoy banilti isyip kulal hun creyente set wal yetal ayo kipo kakuliet hun tiempo alti wustak wanap tol ahayu wal Jesucristo paltayul chan Biblia ti ay hun chan trompeta chibina hi bay Apocalipsis abay Apocalipsis ti chihila ay uke trompeta oksulayok palta hun san trompeta di hay tiempo al achun hilo yin letra il chan Biblia ti atu yeto lahwo uke sello kaso ti cholo lo hun san trompeta chun hilo ni palta ayet kam ko kuyo ni ayeto hun san trompeta ti kaso el kapas hun san sello ay uke sello elo ya hun san sello ti hay juntan copa, hay 7 copas, o hay que bayuli pan kenaldi, a juntan tu yai el masanil, cam juno toltok alo, el yau juno trompeta, cascam seto ya ama juntan tu, o yet la gran tribulación, yeto hay jun mi man yai la liban anima bayuli pan kenaldi. Palta hay jun trompeta chipina, by 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. 2 Shiashkati, hermanos. 1 Corintios capítulo 15 versículo 52 Shiashkati. Ajuntu yin aymanil ok uhok. Yin hun nemut satil ok yun hayi. Yetok sulait en la trompeta. Ayetok sulait en trompeta tu. Kashok ikto aje creyente kamnasha ashayet mayal ikto aje tu kamsha osla hombakin o kame asha ayon ikison yetushin toshak alok exponelay el comimanilti chis kane komam Dios Shibil Maxel chisomcha yin hunsan trompeta ti. Hay en trompeta by Apocalipsis. Palta hunsan trompeta by Apocalipsis tu. Hay toxula en Babel trompeta. Seguro hay chegila by en libro Apocalipsis ato hay hunsan kane tu. By capítulo 8. Checha by Versículo 6 Chibay kalto junti naha chol juntan trompeta ti ayeto jun Babel trompeta chihil yul chan Biblia ti sin bay juntan pasaje ti shiashkati kash ayman mashay sahbat yeto kake kalan yeto chik shihun Babel trompeta kaiti yetok shulay hun Babel trompeta ayman mas hay huntan sahbat abi y kalan yetok chik chelerap no a huntan castigo hayok yetok huntan trompeta ti yet sa lanan sa yetok la gran tribulación castigo bayuli bang enalti yo bal komam Dios junto es ato junto chiha chihik chal sa Biblia ti tol yo bal kul Dios iban anima yuli bang enalti Okbay kalto juntan trompeta ti yay lal kalibilog yu masanil
K'am jun juntzan trompeta te hayo shulayo kastol ay ikzo bail oget jun tiempo baldu k'am ya lo nietin palta asha pas junchi ilja by 1 Corintios capítulo 15 versículo 52 yeli ajuntu yin ay manilo uhoxi yin jun nehmut satil yun hayi yetok shulay en lahu trompeta ajun trompeta chibina kaiti shulay en lahu trompeta ay makchel chi alon tinani yin hunzan oksha abish chi hila mayal shulay en bay jun kono tishi mayal shulay en bay Guatemala ti kal bay jun oksha kono es hermanos inalo tach en ujeb trompeta ti juno chen abayuli bang enaltik am shatzalo kulal masanil yul mundo ti kusilal ilal masanil am shaloh paltami mejya idalo ya juno en trompeta tach en bay apocalipsis palta am to chen tinani am juno trompeta to tinani según junzan pasaje ti Ashapash jun bay versículo 52 yet 1 Corintios capítulo 15 ti jun chan ay jun trompeta si palta jun ti tol ay jun zetalo tol yin jun nehmut satil asan yet chiku mut kosat chiku hajoni mayal yun junti chalalapno a junti a rapto de la iglesia rapto chalalapnoshin tolok ilay tok ilay elok kas ay jun transformación ajunti expone la comimanil kapashok ay oniki sondi ayet jun rapto tu amakchel ikis expon la ismimanil asha makchel mayal kami ikto ahok si ikto ahok ajuntu yin ay manilo uhok yin jun nehmut satil yun hayi yetok shulay en lahu trompeta ayetok shulay en trompeta tu kashok ikzo aje creyente kamnasha asha yet mayal ikzo aje tu kamsha osla hombak enok kame asha ayon ikison yet tu shin toshak alok exponela el comimanil ti y la vi ay kap setietal yun komam Dios tatol mayal en trompeta tu palta chalon yet jun tiempo titol mayal en trompeta bay jun lugar ti chalelap no a jun san trompeta tu komun kal nim chishula ikas kam setal chek to hidipan enalti palta setsi pilyul chan unti ayeto en trompeta tu yunen setietal albil kanti kas mansa kayo to yun kahayek anima aska ko kahayek tiet mayal yun huntu ay setietal keshan kambay illai uhok yet mayal jun trompeta ti ayet jun tiempo tu bina bay jun kono tol ay maksel mayal kayah bay tu ay mak mayal kayah bay jun sa kono ti tisbisil mayal kayah ti sibil sa ane ma abish noticia el kanyuli bang enaltiet am sa iglesia sibil setieta lo alok kan yintak tu palta ayet mayal en trompeta tu kas mayal to iglesia ayuli bang enalti am sa bayok bina creyente am sa maxelo oculto palta aya che oculto et jun tiempo palti a jun trompeta ti manak yuli bang enalti seguro ayet chiconao en kaiti porque vai versículo 51 shiashkati palta ay jun set kamak ohtagnen yuliet chiwoche cheyohtan el tinani man komasanilog ayon creyente onti ojon kamok palta komasanil exponilay komimanilti bueno hay jun setiet al kamak ohtagne yuliet ayul español ajun kane kamak ohtagne yuliet misterio
ahun ane misterio ti chalelap nosin amak chel chekuyon el junti kasyohtan en elok científico pilan cha descubrir setal man chekelok yiban rotroti kalin chen yulak yulak olan pilan chi kuyil tekep kasyalone hasta ku shahau chi heyilone palta hun se tietal ay kaiti ay hun misterio kaiti ay hun se tietal ewan kuan yai hiyul chan undi kamak ohtak neni y kamak heyohtan en elok ayatok yunin junti ikto creyente kamnak kasok expone la mima ni le ikis kasok aya bayuliban kenalti ahun se dietan ayo kipo kukultes hermanos amo kapa incha kap kulal yin junti porque asan hun formati ok yun kotoh yeto Jesucristo ach en trompeta o tu seguro kamak se lo apen yo chen bayuliban kenalti palta amak chel mayal yao kulin Jesucristo o apen yo en porque a iglesia aute la yet un tiempo tu ayat tok iglesia bayuli bang kenalti ayat tok yuli bang kenalti yet mayal yun junti porque ayat mayal yun junti ay hun miman yai lalo hay kanok bayuli bang kenalti ay hun miman yai lal o hay bayuli bang kenalti ok sa yun ka hay kanek anima bayuli bang enalti yet mayal yun hun rapto de la iglesia ti habay 1 Tesalonicenses capítulo 4 shika pas ashkati versículo 17 shi ashkati asha on mak ikison toti june hok yun hira ahto hieto ke kasho hontok sol asun yeto ko chalen ko bayeto cham hahawil bay nansatkan asha hay he yetok yin hunel nehtu ¿sí? Ahun hayu bal Cristo yu is iglesia ti manak satroti según se chutian aclarar cham Paulo kaidi hayu bal Jesucristo yetok hayu is iglesia oktit bay satkan kaso ayol bay nan satkan asha creyente kamnak oktit yetok Cristo kaiti yalon kapas bay versículo 14 shiashkati ayonti chihao hinko kul tol aton Jesús mas kami palta mas iktunelay pas ahok kaito yun kapas creyente kamnak satu a Dios ok aon teke yetok Jesús yetok hayok si chihut haben kaiti chalelam no tol a creyente ti kam tok nani ato ay ke bay satkan tu yetok Jesús palta yetok tit Jesucristo ok yatek komam Dios yetok Jesús tu ok tit yetok cham kaspalan kalyay wale bay satro ti abay muhane ok ulye ismi manil asha yikto ahep tu kasok toke asha creyente ikis tosa kalok expone la mi manile asha tohep tu june sa yun tohep yetok kamnak tu yakman Jesucristo si ay bay nansatkan atok ayol cham bay nansatkan tu atok chale ba iglesia yetok Cristo bay nansatkan tu manak satrosti civil makchel cha confundir yetok junti machisom chas napal yutol ay hun sa hayu bal Cristo kau wala junti marcial kan cham bay judío y sial cham junti kau illa yetok satej aun di chal San Mateo capítulo 24 versículo 30 chok pa yel juntu a juntu ayatok hay cham bay yuli bang kenaldi ato junto chihalas kadi hayu balchamet kayelal la segunda venida de Cristo ajun segunda venida de Cristo ti o hayok yutol mal uli cham ba belal yet mas ul cham alho cham y mas cham yuli bang enalti bay Jerusalem la huitu mas kam cham palta mas iktohi mas pasha satkan o hay cham hunelsa bay Jerusalem palde hay cham hunelsa tu manak kolban le ulia cham palta tolok ul cham yin a owal hota sa hundi palta ayatu kol cheheb judío e Israel asha hun lanan hechban dinani iskol panil iglesia seguro ayep judío kapas creen de satinani oktok kapase atinani civil baichik anhab cham apóstol Pablo ti tinani kaskal judío kaskal gentiles kaskal kapnalsi
chihechi colcha tinani o cañul cap Dios porque hay onek bay un tiempo de la gracia. Abay un tiempo de la gracia ti tañul cap Jesucristo chiheco colcha hi pero un tiempo tosa ekan el ojo. Ay to en trompeta kasok ticham hahawil bay satkan seguro abay satkan o un trompeta tu yetok ticham hahawil yetok kamnak tol creyente kamnak sa o tite bay tu paltayuli bangken alti kamak chelo ap enok atak alachun hilon ane komamdos ay hun ane chihil kaiti bay chan Biblia Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 2 siashkati yutore yohta sa sigli bil tol ash kawal hunok el qom chiok el kan yet a balil kamak ohtak neni hantak ora chi hai kai wal tu ok yun hai kwal cham hahawil tu si cham apóstol Pablo bay creyente a Tesalónica seto yun hai cham bayuli bang enalti ashka el qom abi matol kwalil matol a balil palta kamak ok ilono ashka viaja bayuli bang enalti ayat un tiempo alti preparado satélite baisatkan cámaras biet chila chechek tok bayuli bangkin alti palta yeto hay Jesucristo junsan mich kabesti mahila se yun hay jam porque ashka kal el como yun hay jam ashka yilon de amsa maktrel abi kaskal preparado yuli bangkin alti yun masan el tecnología especial el chilon set yetal ayuli bangkin alti palta yeto hay Jesucristo am maxelo ilo no yun hay mucho menos con los trompetas el yau caso el yau hay maxelo el yau cani hay maxelo salos tohi man kayo to yune palta yeto hay Jesucristo y su iglesia tol yin hay manil hunchan mut satil yecha mut onasatich ko mut on kosach ko hakoni mi walchito juno segundo mayal yune yutushan ahun ko yipulal ayon creyente on titinani kamcha chwai kana yetok problema kamcha chwai kana hintol kamcha chahli kamcha chwai kana hintol ochsetal chawani kasmana yet Dios chela palta tol nano kabwal hayu bal cham hahawilti hun cholan hermano ahundi ayo kabokin ko na bal wal hun ko yipulal yin cham hahawil tosa hay cham hahawil Tai bay chabe chi la vi anima, chi shiva anima, pues así camcha chivi porque hay junco seguridad. Yin ko kinal tolay yin to bal kinal la nan hech baneni todos los que expon la comi manilti. Porque hay un trompeta chi alla kaiti kaskal mayal trompeta bay tu mayal sulay bay tu si hun sanos anima. Palta hay un dik amchi hakin ko kurhundu. Tamayal un trompeta tu chalalam normal to iglesia. Palta ta hay kale iglesia am tu chen trompeta tu chobe yutusan un trompeta chihil bay 1 Corintios y chilon ga bay 1 Tesalonicenses ahundi abaisat kan yet what oktit cham hahawil kachito iglesia halak wat kaneh bay Dios es gusta que suana am ja kap kula linko mam Dios tai bay ai akap kula chihayo ko chahla bay Dios y el hun santo en o cañul cap Dios sin wat makas kam do chacha Cristo ina piran aka kulin Jesucristo yotol maktel ay Cristo yin piran ay seguro yeto hun kolban leti igual Dios chin chalohi yechiwa entregar hay belancanes Dios ti ayach yet controlanti aquí na kulsin y oko cap komam seto ya cham ya la lipa na kinal y yipa na creyential yuno habi